Ya la ya disiko malone le kironyo Lapane le ambo cari ke puncak gunung, ambo cari ke tengah lawi, ambo cari ke tengah danau, ambo cari ke tilangi. One disika rupanya one nih. Tentulah ambo risikonya. Kalau awak manggale pasar ke pasar, aku yo tak iko maipin. Dimati nang kasanang. Ambo calia lah barasia tompe ane manggale ko. Saju hati memandang, sanang perasaan. Kalau dulu kumuh, kini yalah bahagia bana perasaan mencalik pasal aku nih. Tampe ane pun lah deh, balah ya ambo kamu ceritonya lah konya. Hai, indak disangko si rigo-rigo. Pipi sinanduang pai ke kuretaji. Hei, tentulah barasia pasal kini ko. Sianan jadi pawali. Ya Allah nih, emangnya bah tu nih? Berarti maipin ku nak mengikuti perkembangan zaman ko doh. Iya dek jawabannya bedanya dulu je yang kini nih kuah. Lama makan si buah kuaci. Hai. Kuaci dicampur makan je buah malu. How? Nak tahu deh maipin sianan jadi pawali? Siapa? Kunun kok besoknya duduk di bangku gubernur. Ande, saluang sejalan nama nyampein le nih. Saluang sejalan nama nyampein le. Lah teragak belum bu nak balagu-lagu yo nih belia. Nak badendang-dendang. Ba kira-kira menurut ane. Ba kira-kira menurut ane kok. Badendang, bekone, jangan melambui bekone, jangan matutua. Yeh, dak cayo je lah. Ni kok maipin kini. Kalau naik tu maipin dulu. Lah. Ayolah, mari kita cuba balagu-lagu. Ampai. Diampe angke tampe urang yo kamanjariang di pulau urang kamandake ongo one ababaun jariang tampe lagi tukang pancing pai memancang kasubange dia angolah baun jaring tapi one kan lai kame. Semangat. Adia. Jalan-jalan lekas sungai lare. Hehe. Tampe urang ayo mandi-mandi. Sajak pagi one yo manggale. Tado urang ayo kamambali. Anak orang di kurai tadi nak pulang ke Pau Kambang. Kok gitu sih, Nek? Kok gitu sih, Serai. Dari tadi awaknya dan babai, pakai cenang ngok pun jari yang bagai. Iyo, harapan tentu lain nak memuji nih. Tapi nyamang elok yo kasinan. Sudahlah, Mipin. Bahala caru mau buat nih kok. Lah pagayak lo juga nih, lah penangi kini sih yo. Ani. Enas, One. Bagaimana kalau kita menikmati keindahan tepi laut? Kita minum kerambil, kita makan kerupuk kuas. Bagaimana nih? Lengkitang cucut. Kan lemak kamu itu nih. Bagaimana kira-kira itu nih? Ada bagus tempatnya. Oni, lo nak ketinggalan zaman. Tadi kalau pasar raya aku ambo yang ketinggalan zaman. Kalau tepi lawi, lo nak do nih ke tepi lawi lah.
di bala warna buah si mangko. Kapulang rila sanjo. Oni lah sibuk manggaleh sajo. Nan kamambo kata pilawi nak ado. Sosak lo ngomong dek mencerita kau ni gua. Kalau tapi lawi tu kini ne barasi senang matu memandang. Kalau dulu orang nama gale-gale kau ni nama semeraut tu ne. Kinilah rapi ne, kinilah rancak. Saluang salah menyampaikan ni gua. Dan ikulah buah tangan dari pemimpin awak di Kota Padang kau ne. Itu tidak perlu bercerita banyak kau ni dek gua. Oh dia dah tahu mak. Sada orang lah tahu mak, kau di Pasaman, kau di Pariaman, di Kumbu Agam di mana lah tahu orang bawa Kota Padang kau kini ne. Lekas lah lagi, lekas lah. Nan kapasal membali rajui di bawah nanjo upi di maambo indah kata kajui. Bantu orne, le bantu karambi. Dari situ ke Balahili, nan pulang di hari Sanjo. Mangato anu ne bantu karambi, tapi kini bacari juo. Agiane. Aku pantun rancak ni dia. Dengar mo. Dengar ni. Dari kotoyo kasih layang tampe urang aman jamu padi bau none laba bau na kambiang lasa bulan tindak mandi Di makapalo dah kapaning dape laki tu kabaju di biarlah onil baun kambing sampai kamari maipin cari Maipin kok panturnya malerang-lerang taruh ise. Nya bentuk itu mana ya? Kau pantu yang mana? Coba tolong dengar ni lah. Pertama, ambo minta maaf. Nang kedua, akaram dia kau ni yang bayar ya.